Niba murimo kumvira ijwi muri kuri La Pervenche TV mu kiganiro mu ibanga ry'umunsi. Tubahaye ikaze. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Hano mwishurirwa amabanga akomeye y'ubuzima yahishwe mu mirire no kuboneza imirire. Dukwiye kurya iki? Ryari? Giteguye gite? Ni ibiki turya dukeka ko ari byiza nyamara atari byiza ku mibiri yacu? Ni ibiki dutinya kurya dukeka ko ari bibi nyamara imibiri yacu ibikeneye? Buri wese afite umubiri utandukanye n'uw'abandi. Ibyo urya cyangwa unywa bikaba byiza cyangwa bibi ku buzima bwawe, si ngombwa ko ariko bigenda kuri buri wese. Ibigirira bamwe umumaro bishobora kuba uburozi ku bandi, biterwa n'ubuzima bwa buri wese. Ibi nibyo tuvugaho muri iki kiganiro. Mbere yo gutangira ikiganiro, tubabaza ikibazo cy'umunsi gityaza ubwonko, mukaduha igisubizo muri commentaire. Ku musozo w'ikiganiro tubabwira igisubizo nyacyo. Tubahaye ikaze. Mu kiganiro cya none turarebera hamwe ingaruka zo kurya amavuta menshi, turebere hamwe igipimo cy'amavuta twakoresha ku munsi, tunarebere hamwe ibyo tugomba kwitondera igihe turimo guteka amavuta n'uburyo tuyabika, tunarebere hamwe kandi aho dushobora gukura amavuta hatandukanye. Ikibazo cyacu cy'umunsi kiravuga ngo mpora niyongera buri gihe, sinjya ngabanuka na rimwe, fora ndinde. Iyo umuntu arya amavuta menshi agira ibyago byo kurwara indwara y'umubyibuho ukabije, kugira ibiro byinshi, indwara z'umutima ndetse na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Niba kurya amavuta menshi ari ikibazo, kutayarya bikaba ikibazo no kurya make bikaba ikibazo, tuzarya ayahe mavuta ku munsi? Igipimo tuzarya ni ikingana gute? Tuzabigenza gute? Aha umuryango w'abibumbye uduha inama ikurikira: 35 kugeza kuri 40% by'imbaraga umubiri ukenera ku munsi bigomba guturuka mu binyamavuta. Ahangaha turafata urugero rw'umuntu ukora akazi kamusaba gukoresha kilokalori 2500 ku munsi. Aha abakora imirimo w'imbaraga, tuvuge nk'umuntu w'umufundi uri kubaka, abaterura imizigo, bashobora kugeza ku mbaraga zingana gutya ku munsi. Amavuta rero azaba yihariye 2500 dukubye 35 tugabanyije 100. Mu 2500 dukeneye, kilokalori 875 zizaturuka mu mavuta. Kugira ngo tumenye amagarama y'amavuta dufata ku munsi, niba garama imwe y'amavuta iduha kilokalori 9, ni ukuvuga ngo kilokalori 875 tuzazikura muri garama 97 z'amavuta. Ni ukuvuga ziriya kilokalori 875 tukabanya 9 tukabona amagarama 97 y'amavuta. Ahangaha naho urakibaza uti nzayapima nti? Mu buryo bworoheje bwo gupima mu bikoresho dukoresha duteka, ahangaha twafata ikiyiko kinini abantu banywesha isupu, ikiyiko kimwe kituzuye cyane gipima garama 15. Tugenekereje aya mavuta angana na garama 97 dupimishije ikiyiko kinini kinyweshwa isupu, twabona ibiyiko 4 bituzuye neza. Aha ni amavuta dushobora gukoresha ku munsi. Naho ibijyanye n'uburyo tugomba kwitondera igihe duteka amavuta, tugomba kwirinda kuyacanira cyane ku buryo azana umwotsi, kuko ahindukira umubiri wacu uburozi aho kubera ingirakamaro. Amavuta tugomba kwirinda kuyatekera ahantu hari izuba. Igihe tugiye kuyabika tugomba kwirinda kuyashyira ku zuba cyangwa kuyabika adafunze neza ku buryo ajyamo umwuka wa oxygene, kuko bituma atakaza ubuziranenge bwayo. Tugomba kwirinda kandi kuyabika mu bikoresho bitabugenewe, aha twavuga nko kuyashyira mu ducupa tw'amazi twagenewe gukoreshwa rimwe gusa, mu bikombe by'amata nk'ibikombe bya nido, udukombe twavuyemo sositomate n'ahandi hatuma ubuziranenge bwayo butakara.
Amavuta rero buri wese ashobora kuyarya kuko aboneka mu biribwa bitandukanye ndetse n'ibiribwa bidahenda rwose bibamo amavuta. Aha twatanga urugero rw'ubunyobwa, soya, ibihwagari, inzuzi z'ibihaza, sezame, ciya, makadamiya, amamesa, imbuto z'ingazi, avoka, inyama, amagi, amata n'ahandi henshi. Inshuti bakunzi ba Perevention TV, naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Igisubizo cy'ikibazo cy'umunsi ni imyaka. Imyaka yacu ihora yiyongera ntijya igabanuka n'umunsi wa rimwe. Murakoze. Mwumvaga ikiganiro mu ibanga ry'umunsi mugezweho na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Turabashimira ko mwadukurikiye. Kugira ngo utazajya ucikanwa n'izi video n'ubutumwa buzirimo, kanda handitse s'abonner cyangwa subscribe.